Agak di, paling ko. Hah? Ica. Mana lape? Ica usungan, nani ko agak. Weh, kantong mabenda. Pulok tu simbin ko kan. Usung pakai. Berbuat ni. Liom lah. Ditah kulitian yo, kimak bela bayu yung pagi. Kayaknya sih ngandok ko ni. Kidang ni ko dah ngerti-ngertinya ni ko. Wala be. Kini ko ngaku berbuat na. Wala be. Benar di ko. Ko di lapay ni. Kanjong na arman no di. Ya terusnya kan yung sabag ya. Iyo maksud ko dang kepandayan maksud. Lain maksudnya. Iyo lain maksudnya. Ikaw malah ako niya. Lain iyo haga maksud ko kajilo dang kepandayan. Sigo ko dulu no. Kumana usung plastik si balagaw dang na. Plastik halom. Hindi echa na tidak injam. Oh, ecek ngoloh ko. Kira usung plastik mo ni. Kanyan, pas luah banu kan. So aku plastik halom na, ayo. Mas kalau mo. Plastik halom. Anak ko. Terus ni ko kitanya ka yung sapa mga ka. Iyo, cawa ko mga papinya. Oo, kajong na arman hamu. Tapi nang kepandayan. Yo. Abi aga ko plastik ko na ni ko. Kumani si sangke si balak ko di ko. Sakit sapa? Singinjap nes si gugone sa rohod. Sapa? Gugone sa. Oh.